جرونای کردستان روجاوی کردستان دما خوش به بینرین هجا ایرو 3 گودان 2026 روزان جی روزا یک شمیه امیجوار بلتانا دانی ساعت 7 پیش کش بکن اشتباه ناو بره. بله چاره کردن دما خوش به بینرین هجا ایرو بلتانا خود امی گرینگیا زمان کردی او لسرویه که خباتین کتین مشاندن جویه که دست پی بکن خلک آمودش بو ناسکرنا مافی چاندی و زمان خوی گلی کرد دستورا سوریه دمشیان خلک آموده گوتن تو کس نکاره زمان کردی انکار بکه امی زمان خواه بپاریزن و هر وها فیربونا به زمان دایی که جی مافی که وان یه روایم جرسی آمشی به دروشمین زمان ما رومتا میم داکتن قادان لوردان زنین کو او خودین اردنگاری دیروک چاند و زمانه که کونارن و گوتن هر زمان ناستامه چاند و هبونا گلکیه جبو مجی وکی گلی کرد زمانه ما اساسی هبونا ما و ناستامه میم بله بینرین هجا د شورش روجاوی کردستان ده یک جه همان و دستکفتین هری سرکه او جه پیشخستان زمان کردی منکو رولا زاننگاه روجاوا جدویه که ده گلکه ده روجا دومین فستیوالا چارمین خواندکارین زاننگاه روجاوا ادیم بشاهیه که ایرو بداوی بو ایرو جه خواندکاران پیشبرک و دیلان وان هبون یا دیار خواندکار که خوش بون فستیوال به دیاریان بداوی بو نوچگهانامه سارا حسن او حوالی می کامروان گله خلا فستیوال جنیز و شوپاندن و آگاهیان رادکینن فستیوال چهارمین یازانینگاه روجاوا در روز خوی دویمین ده بداوی بو فستیوال به دروشمیا ام وی فستیوال دیاری جانگوری و برخوادیرین سال 2026 و تواهی سترک نمر این آزادیه دکن گلک بشین زانینگاه روجاوا جو خواندکار و مامستیان به هنر و زانین اقوا تولی فستیوال بون یک جوان خواندکاران به ناو رودیم ابراهیم تمنوی 22 سالیه ده بشاویجه کردی ده دخوینه بحث تکوشین و برخوادانیا خواندنا خویا به سالا دیگه خوش دسته که به سال 2012 از زمان کردی خوینم لدبستانه بردوام کرد خواندنا خواه به کردی و دم از گشتم آسا زانینگه هجیش خوام بشه وجه کردی هلبجار مش بو از خوینم خواه از منی کردی یعنی هبونه جانده ام زمان خوبنا گرن هردم ام دی شپاز مانی خوبن
و بدن دو زمان خوش برگو بشا جینولوژی جی به برهمی خواه بجداری نوا فستیوالی بون. بشا کو جبو جن، مافی جن، دیرو کو ناسنامه جنان تکوشین دکن. شوین خلف یک جوان جنین جوانیه کو ده بشا جینولوژی ده جه خودگره. تکز دکه کو اوی حتی داوی جبو خودی در کتن الناسنامه تکوشین بکن. بشا جنولوژی سالا سیمین تمنی مجی 21 سالیه ارمان جامعش خواندن جنولوژی نتنه ورگرتن زانینه لید همان دمیده بکار آنینا و زانینش با گهرتن راستین یا جواکی البجرتنا ما جوی بشیر بتایبت جبوکو او دیرو که و شرط یین کو هزار سالا یه دیرو که جنان هاتنه و شرطن و ناس بکن بهتر ناس بکن روشا جنا یعنی جی دنوا جواکی ده چی بهتر وانا ناس بکن بری جی گوتنه کردو یان به زمان خواب آخوه یان جی نبی از کردم. ایرو لروجاوای کردستانه خواندکار لدبستان پیمانگه و زانینگه ها به زمان دایی که دخوینن و پیش ده چن و ده سوریانو ده داخواز مافی زمان خودکن. بری بینرین هجام چالکوان او هفسروکی بری دسته پرورده او فیرکرنی مصطفی فرحان درباره مافی زمان کردی او بجهبونا وی دستور سوریه یا نو ده جاخوی مصطفی فرحان دیارکر کو زمان کردی زمانه که کو بسالانه هات بو قدخ کرن او جبو تیکوشین او کدا که مزن هاتیه داینو گوت ام بجهبونا و تنی وکه بریاره که آنگو مرسومه که قبول ناکن لدوی زمان کردی ببه زمان دادگه زمان پرورده او فرمید دستورا بنگین آسوریه دجی وره بجهانین دمافي زمان ده وبتايبات بشتي نرخواندنا حكومة ريجيما بعث امجي وقالي كرد كدو خباتك مكر جبو خاطره هلوشادنا في ريجيمي جبو خاطرك ما في قالي كرد بدس بخينن من ازد بينم ما في هري سركه و امكاربن ايرو بدسخن ما في زماني كرديه زماني كردي بف زمانكي فرمي دهندري هرمين جو كرد ليجي عندكن بف زمانكي سركه بف زماني پرورده بف زماني دادگهي بف زماني سازيا بف زماني هر جيگو انساني كرد جيان دكم قارب زماني خو كارو خواتي خو بجيبينه افجي نوك دا خوازيه كسايتي ازدكم لي وك ما فكي انسان دنيا وعالم تبدا افما مسوقر كريه وك بعربي جرتي قوت الامم المتحده ما في انسان شيء بالزمان دايكي حتى كيشان درجه كارب بخوينه دما ريجيما بحثي كمده كرد وك ملتكي دوركتي دملي زانستيد دملي ريفبريه دملي ريفبركنا حكومتها السوريه دوركتي بون ايرو ام دخازن ريل بيشا قال كرد فبه رولا خود هندري سوريا بيج ده ببينه كارب سوريا كي اوابك ما في انسانات بباريز كارب بب حكومتك دجي تروري ودجي او كسي ما في انسانا بمبيدكن كارب برنجكي برفره رولك هندري سوريا بيج دبليزه وكما قلت سورياك آزاد سورياك بيت ترلور سورياك ما في انسان هر انسان اللي هندري سوري تي باراستن ما في وان تي بي باراستن حكومه سوريا ادم كي شخ مرسوم سيزداد رخصت مرسوم سيزداد رخصت دوي اصلا جو كاربه اف انه نارينا ويده انه اف بيرو باوري قال كردن ويترا قال كرد بكل امجر تاكيد لكن اف مرسوم سيزدا هجمارا سيزدا جو درخصتي تيرا قال كردناك بتايبد من الزمان ده زماني كردي زمانكي دمجالي زانستي ده تيره دمجالي ويجت تيره ده هر بشيد تيره جبر فيجي ام بيجن زماني كردي وقت زمانكي اجتماعي دندري سوري ده افترا قال كردناك ده بي زماني كردي زمانكي فرمي به ده هرمي كرداده جبر اف دا خوازا ملتي كرد و تيربونك زمان كار رولا خود هندري سوريا بيج دي بليز بری بینرین هجا جبو اف زمان مسوگر ببم جبو دستوری ده جه خو بگیره ادید نوا قادا ناف نتوی ده جدی وی وکه زمانی که فرمی جبو وردیتن بردیلا وی که چبو
چند و چند من درزی ده تکیل داری بیاکینم یا یکم دایک یکم هر روش هیویا خو دکولانان ده دیگره او یا حساب دیگه کو او ضروري ويا يجد دلجرتين كو ددست حكمتا دمكيا شامده روشانه بدايكن دن را داد كات كولانان او دنگ خود ور بلندكر دو گوتن ام دلجرتين خود خوازن دايكا لا دايكا حسنه كو هري داويه ادي هيمبو حسن حاجي كوريبيا شهيد بويا او پشتي ويكي جتيروكا دايكا كات دلجرتين چا گشتنا دایکا شهیده که امی بهفره لنوچه که بنیرین کو نوچگانا ما جوانا جمعه و حوالی ما قمروان احمد مراد ورد ریویتی دشوپین اجمره جیم او نوچه آمده کرنه ما هو نيف كي فيديوهات دناف أسيرة دابو أشكي فارفريام قول الحمد لله ربي إنه أسير ونهاتي كشتن أسيبيدك وخيالات شدك روفلكي تشاني بسري وي بشتي بندواريا كبئيش حسني ويك وجهة أسير الشهيد دركات ويني حسني خده هر مشوخ بيشاندان دا بلندكر بان دكر ودقوت دكا حسني من وقرين البربهنا من برادنگی ماری کجا بلکی لاو کم بباله ولا نريد نعمل سيراتي جلالي قتل سيراتي تجري ودشترناها لجلالي سيراتي تجري یادش فداکارم یاده جبیر مکه لئيرو دار بستا حسن بلند كرن وخاطري ضاوي خوست حسن عثمان ماجي جباجاري عامودا يا روجافاي كردستانية او جحجدي چلاد للسرياضي رزوري آقاهي جي قطبو بشتيوي بچند روجان هنكس لمالبطاوي جريان وقوتن ملاوكي والشرجي جريا لي مهك در باسبو جنش كافدايكا حسن دي مني كوري خود قرتيقها كده دناوا اسيران دا دبينا جوي دميدا حروج مالباطا حسن تفلي خو بيشاندان عند بو بانغا سربس بردانا كوري خود كرن وي چاغيجي روناهي تي في لقل دايكا حسن هف بيفينك تايبت امادا كربو دي تليفون لك تشكي فارفريام قو حسن قام بكرم قو حسن ديك عرب حسن مين انا قتلته ودبعته ورميته للكلاب الله هو نيفكي فيديوهات دناف اسيرة دابو اشكي فارفريام قول الحمد لله ربي انه اسير ونهاتي كشتن لگوری هفیمان بیستونه هیچلا پیوست بو جزو و حمودیل بهاتانا بردان و جنازه شهیدان بهاتانا را دست کرن لی افزیده 4 مهدر باز دبن لی افخال حتی نها تمام نبویا بری بینرین هجاب روجاوا سرکال روجاوی کردستان یا کور روشا دیلگرتیان روجا نچالکیتین لدارخستن ها دوان کلیان دجیم لدو باشران جاره کدن لحسکی او لقامش توجیم مالباتین دیلگرتیان لقادانن امی بری خوابدن حسکی او لحسکی امی جاره کدن لدنگ او لحلوستا مالباتین دیلگرتیان گهدار بکن ببیسن او بوابینرین هجاره پار بکن جبوه که نوچگانی ما محمد بادریم لناوا حسکی جاره کدن لکلکا مالباتین دیلگرتیان لگل میا محمد دمات خوش بم بله دماوجی شواوجی خوش به بله محمد جاره کدن تو لگل مالباتین دیلگرتیانین جاره کدن ایرو لقادانن پیاما کو جور دردی که و هلوستین وان تشتا کوت تیکل داریم روشا دیلگرتیان او پیامین مالباتان جمره راگینیم ام هما اکرانش داره بهیلن سردار تجگوت یعنی نه ایرویا کو بهتری 2 هیف 3 هیفین کو مالباتین اسیران نشف نه روج رادزن روجانه لکولانانه دو بو پیر بو پتر پیر بو یعنی بهتری چند روجن کو براسی دلیوان لیدی ده بنرن لیور جاره کدن کوم بونه دبیجن ام ناچن مالی چونگی کود دخوازن ایدی وی به مجاره بکن مجاره که کو براسی دوی سرکه بل لکوری او دبیجن یعنی پیمانا بیستو نه چله یاد نورا هر دو آلیانده گاو دیده هاتنا آویتن لی مجارا دیلگرتین وان
شروان وان زاروکن وان او مجار گرتی هاتیه هجمارک ج شروانان هاتیه بردان لی پرانیا وان جیلگوری او مالبات دبیشن دستی حکومت دمکی ده دبیجا پیوسته برخن وان جی هنه لی باجارن روش آوای کردستانی هنه دبیجن گرک پشتگیری آمه بکن روزانه بمره لکولانان بن نها بنرن لی چارخره کبوک لیور سکنینه هما ازی نرین وان بگیرم تو چاوایه باش چای ایرو چت بیجه ایرو بهم که چه از وقتی که کرد از بانک دکم کو دیلگرتی ما آزاد بن گلی می کرد هر دم شاهیان ده هر دم آماده نه لبلی دم کوش بود دیلگرتی آن دبه کسک تونه گشت تونه دبن وقتی هلبس مانی ما جگر خون گویی اگر امنه بنیه کمی بچینه کبی کرم ایرو تلفیدرا بهم تا چیه زخوازم اسیری ما وگرن مروه ما گش وگرن يعني براسي هناك مالباتن اسيران هناك جي هوالو هوغرين وان هاتنا لفيدرا براسي استم فيداي كي جيد بينم از خوازم بياما وين اسبكم تو چاواي امرن درن يعني ام زانن دليوا بايشا ندليوا تاني ام جي حمي بيش غريا وادكن ام روجانا ود بينه ايرو بياما كچاوا تخواز بده دوجي تلفربو وافچند روج تلفيدرايا استميتم اراش حلب هوتمه بيت دريدم هنم هوتن هند تبادل شده به ازو ويجن كيف هافروته ام دخوازن يعني ملات گیرو به گی بشتی ما بگیری ام دستی خود دستی هف کن معلی وی اسیرنو يعني بس چهار مهانه ملات يعني پر دیگه اسیرو دشاوت قشکد گندیو حرو برستکن ام تشتی نو خوازن بس يعني روبن بش ما بس کنن هوتن مثلا ما سيردك روبن دستی خود دستی هف کن هاف ام تشتی نو خوازن حرو ام تن يعني وقتی او چهد بس ام دجبر نورن هرو حتى السبع ام كل فربن وملات ملوارد دستی خود دستی هف که معلی حقی ما باي بس يعني اسيريد ماش حبسه دارن حتى شو وقت كيتا يا ايه جوزي ايه بله ام دخوازن بيتر نرينافن مرحبا اشترى اهلا وسهلا سرجع لو تشد بيجا اسجد بيش اسباب ابي بهر دوزارو كانال اكحف ساليوي لا قيم ونداي احداثي سريك عندي بابي وانبيا بابي خناسناك انبيا سوي بابي من الناس ناك بابي خو لا قيم ونداي وقرتي ام نزان لا كاتشكيش مرناك برا عالي ما بكن لا قيم درخن زاروكي مجمر بين بس ويك زبا ما برتي ام عليك ابجي بابي وي ام تعبين زاروكي خد خوازن وي برا زاروكي ما بين بس حفزي قشتين برا زاروكي ما جي ورن دايم دوجيم ام ليفر مجهر رقد ايرو تشد خواز بيجا الله يخاط خازم هذا خازم يشتري مباردن الله يخاط خازم هذا خازم يشتري مباردن كاملات عفرين دور ما كيايا ام تن برا كاسر دور ما تنايا تمام تقول عملاتي خبر نادر كوني كل دور معايا حتى ام خوشنا ام كل فرابن حتى قدك ما تنام كل فربن ام نار المول ام كانوا الفريق خوكن حتى انا قدك دست مع دونا ام لا يخاط خازن هذا خازم لا يمباردن ان شاء الله كود زوترين دم ده ببردان سردار يعني كچك براسي ازو تم لفيدرات بين تشاواي بابي خود خازن بس كذابه ما شوتي بابي تشيه محمد رفعت بقداش لكي داري هات يا قلت وانا عم ندون خبر كي يعني دستي حكومتي داري ابجي خوش قاتها تشاوي باشا كي اب بافكي بلا تشد بيجي هو بابي ادخازم من بافكي مدارخن يعني سري ما باردن استخازم من بافكي مدارخن يعني نا حسك نا خبرك عم نزم لكدار دويا عمي مش شهيد قشكينا ندد استماع ام حفتنا قشكن كسرة ما بيعشينه ان شاء الله زوترين دم ده بابيته وبابي فيك ايش كيجي بيدا ان شاء الله سردار يعني بتشوكن هالوسطا وانشي براسي مزنه داخوازوان اوكو هم جوان براي وانن هم جي زاروكين وانن هم جي بابي وان وكا هردو زاروكو براسي اف دمكو امتين وان خو پیشاندانن او جي دناف دنا وبهرسك مزن باندكن جوخا متخواست ام پیام زیدتر جی بدن لی هر پیام وان مالبات و حوال و هوگرین وان اسیران او کو براستی مجارا اسیران چماد نوا بازاران ده او جی جوه بگومانن دخوازن هر کس پشتاوان و بگرن اف مجارکه گریدایه به حریم ویا یعنی الگوری پیمانی دویا هر دو عالی درگه گرتگه خو وکن لی جالی حکومت دمکی اف مجار آسیمه پرسکری که در دکون جبوی جی
هەواڵ و هۆگرێن وانێ سیران ڕۆژانە لە کۆلانانە بتایبەت دۆژی مەزندیدا ڕۆژێن دەرباسبووی ینی ڕۆژ تنەیەک و ماڵباتێن ئێسیران داناکەون کۆلانان و نابێن ئەم زارۆکێ خۆ دخوازن دخوازن کێلی بەری کێلی زارۆکێن وان دەرکەون داکو ئەوژی ژناڤاوان ئێش و زەحمەتیان خلاص ببن. بله محمد بادرین و چگانی ما لنوا حسک جاره کردن لیکلکا مالباتین مین دیلگرتیان بو و پیام و هلوستوان و نرین وانجی باوی که زلال بما و بوا بینرین هجار پار وکر محمد جبو و بجدار بونه و جبو راگاندنا وان نرینین دایکان و مالباتین دیلگرتیان جم گله گله سپاسیا تدکین و دبیجین امجیم هیوید کین کو دزوترین دمیده او زاروک لباوی خوام او دایک للاوی خوام و گرن او ببینن او شاهی بکوین آوا مالین وانجی دوباره گله سپاس. بری بینرین هجان و چگانی محمد بادلی جناب حسکی بوم و اف روشوه که سرکه و که یا میارونه تیویا کم مالباتین دیل گرتیان ده همو چراکین کو پیکنن جمار چه دبه بلا ببم و که روشوه که سرکه نریم پیام و حلوستین وان مالباتان و بو بینرین هجارا پار و بکن او مجارا دیل گرتیان جی هر تم دروشوه ده بهرین که حتی چارانوسا دیل گرتیان ماین جی زلال دبه دا کو ایدیم اف مالبات لزاروکن خواه وگرن ببینن او ایدیم اف دل اشیا وانجی بداوی ببه هر ده همان چارچوبه ده امنو چه کردن یا خمگین بوار بینرین هجارا پار و بکنش برکو ایروژی 13 جانگورین آزادی لباجر قامشتو لدیریکی و لعمودی به مراسمین گرسی هاتن اوغر کرن ده مراسمین کو پیک هاتن دجیم جاره کدن گرسیا کمبوی دلسوزیا خواه یا به شهیدان را نشاندان. به وی گرسه خلق قامشلوی دان دو کروانی جانگورین خواه. اف دیمنین جمراسیما شهید هیزل دول هلدان چکدار قامشلو خبات عفرین باکور جندریس روج محمد اوسو جهاد عز الدین و ریزان علیه مزار شهيدة مزار قريب أو جاني حلي بيروز بخاكا خوي بيروز خميز بكر حفت جانغوريين آزادية حفت لهنگ حفت لهنگين كردستاني قريبون بخوينا خوي بيروز بلهنگيا خواه ببرخدانا خواه خو بكن مرتال زندي همبري داغر كريه همبري قركبني همبري إخانته تي قام كاربن خون وخيال الشهيد إخوة دجيانك برومت جيانك بواته دجيانك قدوس أقل ما بسركبه گورستانا شهید خبات آدیر که جی پین جانگوری خوحم بیسکر هر پینج لهنگ طوفان دیرک چیا گرکیلگی شروان محمد حسن مراد و ترهان محمد حاجی بون شهید نامرن شهید نامرن لور گرسه خلقی دانزانین کو بسایا شهیدان قلب آزادی و آرامی دجین بله اولو شهید اون یکو جیانش برنشه دکن شهید اون یکو دهیلن امسر بس بجین بسایا با قهرمانا بسایا با لهنگا بسایا با شربانا بسایا با عقیده امه سر بس بجین بله حوالنو از ایده درج ناکم از تایی کارم بنجم ام شب داری خوینا با شهیدانا ام شب داری خوینا با قهرمانانا ام شب داری خوینا با لهنگانا لعامود جی شهید حسن حاجی بناصناف باز عامود کل رقای شهید ببوهات او غرگرن شهید قارسبان خاک
د مراسم ده هاتا گوتن ام سوز ددن شهیدین خوی نمر کو امی گاو پاش ده نا آویجن و حیاداوی لسر شوپا شهیدا بمشن. نافبرا ریوبریا خسر و حکمتا دمکی سوریه ده گرکن نویا جوینان تی پلان کرن ده جوینان ده مکانیزمای انتگراسیون او به تایبتی جمجارا دیوانا داده یا قامش دو بین چاره سر کرن. چافکانیان آگهدار دست نشان کرن کو وی هفته ده ریزه جوین نو ده نابرا هر دو آلیان ده پیک ورن. شینیان داخوازا کم کرنا بهایان او هر وها شینیان داخوازا کم کرنا بهایان او چافدریا لبازاران جی کرن آرمان چاوه کنی قاشیم بردوان بکن او حول بدن کل سر مجارین دیوانا داده یا قامش دو جی لحف کرن چی ببه. ده 20 نیسان ده شانده که وزارت داده یا حکمت دمکی سردان دیوانا داده یا لقامش دو ایکر لگوری آگاهیان شانده حکمت دمکی حول داکو شرطین خواه فرض بکه او دادورین گریدای رژیما بری وگرینه. هر وها وان داخواست کرن که دادور او کارمندین هی دفج ارکا خواه بردن او وگرن مالین خواه. درباره مجارین جور به جورین انتگراسیون جی گوتو بیش بردوامن. چافکانین نزیکی مجاری دیار کرن کو آلی حول ددن خالین ناکوکین هی جی کین بکن. پارێزگارê Hesekê Nûreddîn Ehmed şandeya Kongreya Îslama Demokratîk pêşwazî kir aliyan rêbazên xurtkirina diyaloga civakî û aştiya navxweyî gotûbêjkirin. Di hevdêtinê de şandê çalakî û bernamên Kongreyê di warê diyaloga civakî û pêşvebirina nirxên li hev hatinê û jiyana hevbeş de nirxand. Şandeya Kongreyê pabendbûna xwe ya ji bo tevlîbûna aramiya û xurtkirina hevgirtina civakî danîşandan. پارێزگر نورەدین ئەحمەد jê piştgiriya xwe bo hemû hewildanên ku xizmeta gelê parêzgehê dikin û atmosfereke diyalogê û vekirîbûnê pêş dixin nîşanda. Çarekvan parêzer bazirgan û xelkê bajarê Qamişlo îro li dijî buhabûna gelo pelan daketin qadan. Xwepişandana wan bi armanca nerazîbûna li dijî buhabûniya ku li herêmê derketiye holiye. Xwepêşandîran diyar kirin ku ew li dijî siyaseta hikûmeta Şamiya ku buhabûn li tevahiya Sûriyeyê belav kiriye derketine. Her wiha dest nîşan kirin ku ev çalakiya wan a destpêkê ye û dê di rojên pêş de çalakiyên xwe bi awayeke berfirehtir bidomînin. روشا ملت سوری به تواهی خراب دبه معیشت دغلا دیه روش بروش اسعار بلند دبن خلق برچی دبن ام آنها دبرناوی کومبونا براوانیا دبر پاری نان خلقه ده ام درکتن وی چالاکیه ما أفشالاكي بدنجة جميع أنحاء سوريا وخاصة محافظات جزيرة أمهاتنا مسألة في غلاء قملت بشوتية مازوت غاز مواد غذائية درمان مستشفيات معاينات صناعة ملت نما كارت هير نام بخوة لذلك أمهاتنا دعوة دكن وأم دعو دكن قحلك جفاء أوضاع اقتصادي ومعيشي بادية
بأسرع وقت ممكن. يعني از خرج بكم خوشي خرج بكم درويه وهر درمان يعني في انسان مزند به وعمري مزند به نخوشي برد به متطلباتي برد براحتي فيجر بوفر يعني ايم انها بس از نسر خوتني الشغل ملت قش ولويه. پشتی وگرا افنیان نهات تی خواستن او کسین نج عفرینی نه جناب عفرینی در بکوین هر دوی چارچوبه ده لعفرینی جوینه که برفره ده درباری وگرا مالباتین جدیرا زوره ین لعفرینی نه هاتل دارخواستن و که پلانات دسپیک تی خواستن 1500 مالباتین دیرا زوره جی عفرینی در بکوین. ده جوینه ده و والی دیرازوره رببری حرمی عفرین او نونر دیرازوره ین لباجیر دمینن بجداربون ده جوینی ده پیواجوا وگرا نزیک 1500 مالباتن بو حرمی وان هاتنی قاش کرن لگوری پلان تیپاینکو وگرا دناوا مهک ده به کاروان ریک خستن کری پیک ورن پشتگیریا دارایی او تضمینات جبو مالباتن وگریا جی دروژا و جوینی ده بوم تی گوتن کو افگاف جبو مسوگرکرنا آرامیا حریم او وگرا اولیا سیویلین کوچبر بو مالین وانت آویتن پیواجویا هر وها به تکلیم بردوام اندنابر آلین جدا یعنی سوریه ده به پیش ودچه چاف لسر روشانها بالک شاندیه سر کو پلان ده چاوا لسر عردجی پیکورم. بل هر خلک هرما لیرمون آ باجار حلب جبو دست سرکرنا مال و ملک نخواه نرازیبون نشاندان و آلین علاقدر به بکارانینا فرمان بری جبو دست سرکرنا لسر مال و ملک وان جی توانبار کرن. شینیان دانزانین که اف تدبیر خواه دسپیرن فرمان و مرسوم برین بی سروبر و ده سردام رژیما بری ده حاطنه درکتن. هر وکه گوتن ایرو جی اف بلگه وکه نمونه نخماندنه که قانونی جبو اردن شنیان جی دست ورنستاندن تی بکارانین. داویه ده بانک لآلین علاقه در کرن که وان پلانان راوستن و جنوب لدوسیین دست سرکرنی بنیرن دا که مافی وان نیه بمپیکرن. پروسه قیترنا ناوی کسین ناسنامه خواننهی لکوبانیجی دوام دیگه بریانها 16 چلیه سرک حکومت دمکی بریارنامه که درخست لگوری بریارنامه 13 آن و ناوی کسین ناسنامه واننهی ورد همار کرن سرک شارداریا کوبانی الماس رومی جیم جمره لسر مجاری گوت جبر جمره کسین ناسنامه خواننهی زیده او دم دریش دیکن. بری و یعنی ما دست بیکر بو دوری دست ام بیجن پنجه مالبات هاتن لپشتی و مدی هجمار هین زیدته و هین داخازی ملت هی جبر کو گله که مالبات بیناس نمامانه جبونا وجی راسی جماجی خاص کو تن درفت مهد بو لجاره که دین ما خاص کو ام هنه کی مدت و دریش بکنج بو کسین هانه کو هین نهاتی خاصه جل نکرنه جاره که دین ام درفت جوانا را جبیلنه شخوا دهنجي ما بوانا را امكتنا تكيليه شخوا مثلا ام بيجن دريش كرن حطاني شاشي مهيان حطاني روجا بينشمه مداتي فا كسين هانا كوارن جبونا مكتومين خاصة جلبكن مدات حطاني ري بينشمه هي فيا مش حر كسي هي كو آگاهي بحر كسي كي راستي جي وكي فرسنده كي نها دست ماذا يكو امكان بين مكتوم القيد كوز باجاري خاطر مكتوم القيد بو هر كيجان دولتي لو دولتي جي قيد خاطر ناكفج بركوز دولت خاطر قيد خاطن والله إن قيد بريك دورة النظامية ده بر زحمات كشواندن ده يجور نهو بق شيء زحمتي إن شاء الله وكيم ببه زورو كي ماجي قيد ببنا وعربانا وشقونا وخوانينا كنا وسرنا ما قيد ببه يعني برتش نكرنا
Tevgera azadiya jinên êzdî û kongrastar li Libnanê bi daxuyaniyên cuda bejdariya pêngava piştgirêdayîna YPJ bûn û destnîşankirin ku YPJ rûmeta tevahiya jinan parastiye. Tevgera azadiya jinên êzdî da zanîn ku şoreşa Rojava bi avakirina yekîneyên parastina jin YPJ bo xwedî mîrateyeke dîrokî û berxwedana jinan a 100 sala 21 ji sala 2013 ve hêza parastinê rûmet û îradeya jinên azad YPJ li hemberî hêzatarî Daişê têkoşînek dimeşîne. Her weke got YPJ netinê li ser Sûriye û Rojavayê Kurdistanê ji bo hemû jinên cîhanê û bi taybetî jinên êzdî nasnameyeke hişmendiya parastina cewheriye. Bi gotina wan, hikûmeta demkî bi hişmendiya desthilatdariya mêr tev digere û hebûna YPJ nasnake. Wê jin li dijî vê yekê bimînin û îradeya jinan û hêza wê ya parastinê nas bikin û helwestên nemînin û her wiha wê mafê jinan heta da wê jî biparêzin. Kongrastar a Libnanê jî bi daxuyaniyekê piştgiriya YPJ kir. Jinan dan zanîn ku YPJ ew şervanên heqîqetê ne ku li hemberî tarîtiyê bûne rûnahiya şoreşa jinê. Ji bo wê em piştgiriya kampanyaya em hemû YPJ ne û YPJ hêz û tamînata parastina destkeftiyên jinan e dikin û dibêjin xwe parastin misogeriya hebûna jinan e YPJ misogeriya azadiya jinan e. Bînerên hêjan siraya önder di salvegera yekemîn a wefata xwe de hat bîranîn di bîranîna sergora wî de soza anîna aştiyê heta dayîn û îşaret bi ısrara di aştiyê de hate kirin. Endamên şandeya İmraliya Dem Partiyê siraya önder di sê gulana 2025 de ji ber krîza dil jiyana xwe ji dest da. Önder di salvegera yekemîn av wefata xwe de li ser gora xwe ya li goristana Zincirliköyê ya Stenbolê hate bîranîn. Malbata Önder û xizmên wê gelek siyasetmedar, hunermend, nûnerên rêxistinên civakî û bi sedan kes tevlî bîranînê bûn. Di bîranînê de malbata Önder û siyasetmedaran derbarê têkoşîn û rola wî ya aştiyê de axivîn. Her wiha dengê siraya Önder ku helbesteke dibêje jî hate guhdarkirin. Sen gittikten sonra iki çalgıcı turnalar semahını çaldı ve kimse dinlemedi onları benden başka. Sarımsak kokusunun yoksulluk ve rakıyla buluştuğu saygısız kalabalıkta kimse duymadı beni terk eden kanatlarım. Belê Îranê darvekirinên siyasî di domîne û zexta li ser xwepêşandêran jî her roja diçe zêdetir dibe. Ciwanekî Kurd yê li Urmiyê yekî din hate darvekirin di heman demê de rêxistinên mafê mirovan jî bi raporên xwe metirsiya li ser girtiyan radixe berçavan. Ciwanê Kurd Mehrab Abdullahzade li bajarê Urmiye ji aliyê rejima Îranê ve hate darvekirin. Ew di dema xwepêşandanên şermezarkirinê de hatibo binçavkirin û bi sojdariya xeteriya li ser rûya erdê hatibo darizandin. Hate zanîn ku darvekirin di girtîgehê de bê agadarkirina malbatê pêk hatiye. Lê rêkxistinên mafên mirovan dibêjin ku li ser wê işkenceyên giran hatiye kirin. Di heman demê de hate ragandin ku li Şîrazê jî li dijî çar xwepêşandêrên din celsayê darvekirinê hatiye birîn. Raporan diyar kirin ku ev kes dibin işkenceyê de hatine neçarkirin ku bêjin em sojdarin. Rêxistinên mafê mirovan di navenda wê de Amnesty International bank li civaka navnetweyê dikin ku li dijî van darvekirinan zextê zêde bikin. Rêxistin dibêjin İran cezayê darvekirinê wekî amûreke zexta siyasî bikartîne.
دالیه کدنده روشا تندرستی یا گرتین سیاسی نرگس محمدی ده خطریه ده لگوری مالباتاوی او نها به الیکاریا اکسیژن دکاره بهنه بستینه رایدارین ایرانی هر وها اینترنتی قد دکن کو آگاهی لدر و بلاف نبه هفسنجین هزی لروشتات ناوین دیسا دگوهرن دمککم دانستاندنه که دیپلماتیک اکریتیک دنابرا امریکا و ایران ده دست پیدا کرده آلوزیا سر ارده جهینا دیار وی دوام بکن ریبریا ترامپ پلانا آشتی یکم جه 14 خالیات پیک دی یا تارانه یا دنرخینه لی پیام اشکره اف خالانه نلگوری دل و برجوندین واشنطنینه جه آلیه که دن و جه آگربست هیا جه آلیه که دن و احتمالا شرنو یه پیک و رژیم ریبریا ترامپ دبیجه او شاندنا چکان به میلیاران دلار یا بر به هرمی رژیم مترسیا هی زیده تر دکه اف حمود نافده آگاهین هری داوی لسر روشا هی ام دنو چه دهیم ببن آلوزیا د ناوبر امریکا ایرانی ده جارک دن د قوناغا کریتیک ده سروکی امریکای دانالد ترامپ را گهاند کو اوه پلانا آشتیا نو یا 14 خالیا ایرانی بنرخینن لی بله نرخاندنا دسپیکیا ترامپ اشکره قبول کرنا و پیشنیار زحمت خویادگه د داخویانی خود ترامپ به تندی رخنه لپولیتیکاین ایرانی ین د 47 سالین بریده کرد هر وکی هشاری دا کو اگر ریوبریا تهرانی گاوک شاش باوجه ایریش دکارن جنو و دست بی بکن پلانا ایرانی پر برفره ریوبریا تهرانی داخوازا بداوی آنینا شر لحمو انیان تاوی لبنانی و کشینا هیزین امریکی جهرم راکرنا دورپیچان و ورگرتنا پره خوی لبانکین جیهانی هاتی جمداندن مکانیزما یک اولهی یا نو جبو تنگا و حرمزی جیتی پیشنیار کرن هیچ وقت از مذاکره فرار نکرده هیچ وقت شرطین واشنگتن جدانه امریکا دخوازه کو ایران اورانیوم خویا دولمند کری را دست بکه برنامه خویا نوکلری به تواهی راوستینه و هیزا خوین موشکین بالیستیک سینوردار بکه خالق دنا گرینگ دا خویانین ترامپ ده برنامه موشکان بو سروک امریکایی به اشکری دا خوازا خویا جهولی راکرنا کپاسیته هلبرینا موشکین ایرانی دیار کرد دمکی دکو اف همو پیشکتن دقومن امریکا لهرم گاوان داویجه ریفبریا واشنگتن فروتنا چکان آن نرخ 25 میلیارد دلاری جبو اسرائیل قطر امارات و ولاتین کنداوی پجراند وکیدن اف بریار دبند سلاتین آوارته ده بی پجراندنا کنگره هات داین لسر و برتگ بلز هاتن آلی دموکراتان ریفبری به پاشگوه کرنا کنگره توانبار دکن دوین آفبریده چالاکین لسر ارده دام دکه. ارتشا اسرائیل را گهاند کو وان لباشر لبنانه لگل لگجین حزب الله خستیه. هرچند آگربستک نازک لحرم دوام بکجی خطریا درکتنا شر هینا هیه. یکی تیارا گاندران آزاد او کملیا روزنامه‌گران دیجل فراتی به بونه روزا روزنامه‌گری آزادیا چاپمنیا جهانی ده دیار کردن که هر هولدانک بدن کردن راستی وندهیا جواکی به گشتی هر وها گوتن پاراسنا آزادیا چاپمنی پاراسنا مروف او حقیقتیه. یکی تیارا گاندران آزاد دازانین که را گاندران سربخواه کیفروشکویا جواکا دموکراتیک او بنگهین مسوگریا زرالی لپرسین دادمندی او ریزگرتنا لمافی مروفانه به گوتناوی افروج ده دمک وسا ده هاتیه که نشانین آزادیا چاپمنی لجهانی با آوه که گرام پاش و چونه به تایبتی لسوریه، عراق، ایران و ترکیه روشنموان دروشه که دنه که ری لبر راگهاندنا پیشه یا آزاد و اولتی گرتن او به بمپیکرنین جدیین وکه گرتن رواندن و گفخوارنی را روبرونه کاملا روشنمگران دیجل فراتی به همان بونه داخلین یکدام
کمالی دازانین کو جبو بیرانینا رول او تکوشینا حقیقت یا روزنامه‌گران خالک ورچرخانه او گوت لبله دانین مهن پیشین این سال 2026 راد خبر چاوان کو افروش ل ترکیه به تابلوی که گران تی پیشوازی کرن. شارداریا باجاری قامشتوی دست به زفتکرنا ریان کریه دو خوناخا دست بکه ده ویرین گشتی و پشترجی ویرین ناوا تاخان ورن زفتکرن. شارداری ایروژ چرخریا سونی حتی گازیا شرقی ری سر راست کرن دا کو زفت بکن. لگوری هاتا گوتن و نها رین گشتی زفت بکن. هر وها رین کو سر راست کرن جیره تی خواستن جیوی ورن چه کرن. درێژاهیا رێیان کۆ وەرن چێکردن نەدیارە لە گۆرێ دەڤەرین کۆ پێویستە وێ کاروەرەکردن. نوچین ما بداوی بون هر شاد و بختار بون.